izraz ili koncept koji se popularizovao u psihologiji je quarter life crisis i odnosi se na, pominjali ste i ranije krize, pa eto, mislio sam da nam možda možete reći nešto o tome i je li to zvanični termin i da li klijenti koji vam se javljaju imaju te simptome quarter life crisis, ako mogu tako da se izrazim. Ovo pitamo zato što mi imamo simptome quarter life crisis. Napravili smo podcast. I za to smo podcast napravili, jes. I mene zvali. Terminološki mislim da je to novo i sve će se češće pominje kao formulacija. Ne znam koliko je, Nikola je pitao koliko je zvanično, ne znam odgovor na to pitanje. No u smislu razvojne psihologije nije novo, samo je nekako malo kao na drugačiji način formulisano i nešto je dodato. I zapravo mislim da se dešava neka vrsta psihološke tranzicije, kao i na drugim poljima, tako i na nivou na psihološkom se dešava ta tranzicija i mislim da je ta razvojna faza zapravo postala vidljivija i drugačija, iako je ona oduvijek postojala. I u teoriji transakcione analize i u razvojnoj psihologiji, Erik Erikson je o tome pričao. Da. Tako da mislim da suštinski nije nova, ali ima neke nove oblike i obogaćene nekim novim simptomima, jer se dešava, po mom mišljenju, psihološka tranzicija koja je to plasirala i učinila vidljivim. Ja dok razmišljam o tom fenomenu, zapravo mogu da kažem da, vidiš, pa i mi smo ovo prolazili. Ja sam prolazio kroz nešto slično, ali tome tada nismo davali ime, nismo smjeli o tome da pričamo, jer nešto nije bilo u redu s nama. Zapravo smo imali nalog da moramo da budemo takvi. I zašto to govorim? Zapravo jer u toj promjeni i u toj tranziciji važio jedan obrazac očekivanja kakvi treba da budemo i nekako je većina slijedila taj neki šablon. Što se dešavalo unutar nas, o tome se nije puno pričalo iz raznih razloga i sad se desila promjena. Sad se o tome priča i mladi komuniciraju što je ispred njih i što je unutar njih i onda se tome dalo ime kao neka kriza. Zapravo ona je normalan proces u tom periodu gdje treba da odgovorimo na neka važna pitanja, jer zapravo po teoriji transakcione analize i po mnogim drugima to neko razdoblje je faza reintegracije i integracije gdje treba negdje da kolokvijalno se izrazim da složimo i presložimo neka iskustva tokom odrastanja i to je ozbiljan zadatak. Pogotovo ako kroz razvojne faze koje smo prolazili od rođenja do te, da kažem, odraslog doba, ako smo nešto preskočili, ako nismo dobili adekvatne odgovore, a većina nije, jer ne postoji idealno niti djetinjstva, niti roditeljstva, i onda taj zadatak postaje ozbiljan, pogotovo u današnje vrijeme gdje se promijenila ta paradigma i ti odgovori se traže, da kažem, da odgovorimo na pitanje ko smo, što je naša svrha u životu, kako karijerno da se opredijelim i tako dalje, kako socijalne uloge da zadovoljim, partnerske, bračne. I u tom nekom sukobu i promjeni paradigme zapravo se dešava, kako se to zove, kriza. Da, pa to je zanimljivo kako sad sve bolji i bolji standard života dovodi do toga da se da razvitak, da razvijanje traje sporije, dakle širi se, ubacuju se tu neke nove krize, ubacuju se tu neki novi stadijumi, prije toga nije bilo, nego sa 14, 15, 16 godina nema što da razmišljaš o smislu života ili što ćeš u karijeri, nego fino motika u polje i da se ženi čovjek odmah je da se pravi, odmah familije da se pravi sad kad ima više opcija, ili to što biste vi rekli da je
karakteristika te krize, quarter life krize, da se traži smisao, ono, da li sad da razvijam karijeru ili da imam stabilnu vezu i da se smirim ili da li da stupam u brak sad ili da u brak stupam za 35 godina, da li da uopšte ne stupam u brak, tako dalje, ali to ta potraga za smislom koja fali. Mislim da jeste. Ono što čujem od klijenata koji su te dobi, jeste često na ovo što se govorio. Da, hoću, ali ne još. To je potreba da se još više istraži. I nekad te krize sa sobom nose i neke, da kažem, konsekvence koje nisu prijatne i razviju se nekad u oblike zavisnosti. Nekad se razvija anksioznost, depresija i uopšte neki disfunkcionalni načini preživljavanja. To je manji broj slučajeva, veći broj slučajeva je ova konfuzija što je svrha, kud, kako, što hoću, neću, da, ali. I koliko god možda zvučalo surovo za one koji prolaze, ja mislim da ta kriza ima neki potencijal koji će da iznjedri dobre odgovore. Zapravo mislim da je dobra, samo je treba razumjeti na taj način i ono što nekako iz iskustva i profilacije i struke koje se bavim, mnogo mi se više lampica upali, znate ono kad kažu u tim nekim prelaznim periodima, pubertet, moje dijete nema nikakvih problema, ili kad kažu, mogu mi pubertet, više mi se lampica upali kad kažu nemamo nikakvih problema, jer je prirodno zapravo da na tim prelazima i promjenama se nešto dešava, tako da i ovo vidim kao promjenu u kojoj se dešava potreba da se odgovori na ta neka pitanja važna. Samo treba ohrabriti mlade ljude da traže funkcionalni, da nađu funkcionalne i odgovore od kojih će biti srećni, zdravi. Da, mi smo malo razgovarali ranije još o tome. Isto smo došli do nekog zaključka da je traženje smisla, da je traženje odgovora na to kako ja sad uredim svoj život i što su moje vrijednosti, da je to nešto što je ključno za taj period.